Abusiafo ende enso eyeda fofa twediampo Nyankopon basia yadom ede atemni omienu a yede awaremu nsem ebesomwo ewo Attention TV so na wote Attention TV nya se we inspire mo ye inspire wono na ye kire wade na awaremu nsem so de awawre na ye egunu awawre na ye nkoso no na ye kire wade ama awawre no so akoso papa pa eye midi ene Akosua sparkles na nde yensa akasafokotwa oda True Light Baptist Church ewo Achimota branch nidi ane Ernestina Akosua Adobia yane no ebetwetwe nkomo afa eden ene wose oba na sebema ohun papa paye ansana wewura aware ebimu na meka o se won subscribe ya no subscribe e dia mame o share so anu asanso a share e dia pem so papa na ejuma no ekoso na ye kosoro na meka o so se open foundation bi e dia chede bi e dia mane dia ene nhwe bia University Foundation ene ye foundation ba kope a wobetimi de wa chede a opedia ma ejanka anekuna fo wona weni bie na Nyankopon egusu ehira papa obenya no e 054 8302985 054 8302985 a week papa na wo pa no designer wears, designer shoes, ring, watches, now pebia for when you ecopiemo, ewa natis boutique and cosmetic. Our war abilikuma agape tarazo, a hustle ubenya bibia ope ato. Now no so benya no ewa 0242631620 0242631620 midi ene Akosua sparkles me tram hoba meda lady Reverend Edi. I was here for me that say papa yes we nya bre e de twem ma me twa me ho e de e ba ye de nkomo no e be hye so nkomo ne say e de e wa awawe mu nsem no se e den na wo se oba ana se be ma a opese owura awawe mu ohun papa ye ansa no de no ho akowura awawe me fi say mpenifo kase awawe de e kwan wa papa e pa eye nene ene lady Reverend Ernestina Akosua Adobia oye sofokotwa ewo True Light Baptist Church ewo Achimota branch ane ne ebetwetwe nkomo afa awawe emu ensemo ma pachoma wakwa aba Attention TV so nje oso ewo Yesu dim amen ma pachoma je de se bia eye boko nyame adom na ma 31st so bakwa asori me pacha wekopa na wakoye sofu die then anka members yes be ba so ye expect. Oh, the more expecting say 31st kura 1st January. Nyame adom, nyame aboye ho ban from January to December. Enye ni panina na enye ne se. Sa adepa bi achi wa na se sa afoi ato a hwene hu se nyame dom. Enipa ewu, nipa ahworo mo kwan yense mo na ya dom de keke. Sa benye ye papa ye bi and I say, Trinya brother, but say, a papa boy to send to my gofu on radianum, and tis a tour, ne the radias, obo hope baby, or pesicabi, or pacabi, when ya national qua, Namidia chow, a strong was sing be biara. Okay. Now, IGP didn't send the other to dance, never call your Mr. Mancas and say, yeah, you ever cast, I am sure a deep for ye, a deep for so. And so we if I come say I was sent home. My only IGP idea, and I say, and cut it first of Bian and come no Bianca. And come share dear, and come share a year, there's so, and yet, Bebiana was and come share cross say one and Yamikra a fossil now they share come. I did be a hokra no, what bet to me, Gina, a bomb pie. And yes, I would bet to drop. Boy, a baby when nipper be brave. And see, so we are for us, one who send nipper be better and answer better. Oh, Gina, crabber, it's a yammy do a see and answer Gina on a bomb pie. Made me face say, me who way, and away bay say, way bay say, and can win here, baby, sir. Not just a mammy IGP agents are so for 31st Mushroom Husie. Now, man, our remote semuno, ye share key points, a key pointer, and Yoma and we hear papa pay was say Meburu, and I say Oba and our Bema or Rawa Rima, and was say Ohu and Son of Kubri. That's it. Say we are Ba and our Bema, our Bequa warrior. The kind.
so be hu se nipa no osuro nyame nipa no de kan so osuro nyame obre no ho ase okay o kita subampa tetru de kan ya nyame obi osuro nyame nyame de metime akasa everything God first nti sa wo osuro nyame a okay obi osuro nyame na wo pesa wo ware a ware obi osuro nyame na mama ye kasa obi osuro nyame a na echese obi okwa asori nkwa na nti se ye mamu ha ne ye huni se obi osuro nyame de mande o sa asori dem eni muro sa ye twa 30 days fasting cloth mi ye there be enye ne sa okay ye kasa obi osuro nyame a obi a odi nyame asam ye adwuma obi odi nyame nsam so obi ho a okwa asori keke ne fe no na okọ na so onya de nyame pe asodin so yesutie bible na nyame so anu ane sutie o okay ema urade so we yesutie ma urade a eno no ane kristo ni ana so obi a oye born again ye kasa kristo ni a enye se obi okọ asori keke obi okọ asori keke na so onya de nyame pe okay nyame apede no onye bi osuro nyame en na mami obi sibeti maka sem de misuro nyame so me nkwa asare sani peso tini rawa oh wani mo de mini sani pano anya adwen if say me before ansa na me wura asore na me nkwa asore me ye born again a chede na so nche bebere saa because na me kwa me nim say nyame adom po wo me so okay me da ho one time bi saa tam na makobo esu asore bi no na menko be bosome abosi na etikra nkwa asore me ko ha me bo esu saa so na menko nti me da ho a me da ho ada koro na ewade da ne ho de kire me se me ba kwa asore kwasiada sore nya me pa because na me ko ba ko a be bosome enu na menko bi da register absent kra entino eno na ma me hu se Sunday asore ehu hia pa se wa asore ne obi an ne okọ de se omode ko ebi ko wukuda ebi ko fiada ebi ko me de ko siada na me de erade da ne de kire me ko siada de na me de tende ko siada asore de mo fe ni agokra se oba be ware na ne banko anani ku no be ware anani ere no be ware no kwa asore ko siada na kwa asore ka de wo mpene oh asore de so wonya gidi ni a me ma nware me ba ani mo de nyame anim ne ana because say aware wo be kwa aware a ana wo siso a wo ye young kwa no be wo siso a Bible say yen kan ye bofo ye man tebre no enti saa tam na wo hu Kristo no start bo aware ho pai wo ye maame so bo wo ba hu aware ho pai ma no because nyame wahyeche obiane ne de enti wan hweye na sa wo messe ana wo to se a wabra baba yo no because everlasting ade aware ne kwan aware na wo ware so a ese aware jai kora Kristo se ochi enti se wo kwa ese wo hweye na hu nipa ya me ko ware ne nyame na eyi a kire me ana se me partner se nya saade a meka se odofo pause because aware ya de a se wa brabo be yi a ana se wo brabo be koso a efi aware ene manka na meboa enti no se wo kwa aware a ese wo hwe so obai suro nyame o tinyame ase nyame asam nyame suro man pacho o kasa no o make statement bi say wa brabo be koso a ana se be ba forma na efri aware ekwan ben so betima kirem kafa mai o say titiro ye ka assembly of Bible no say Proverbs 18:22 say he who find a wife has found a good thing and obtain favor from the Lord. The make say enipa bebre afa titiro member bebre afa ma sabe omi ya ma bone because wa ba be koya obabi wa ware na pena oniema nyina start na ekoyi obabi wo so ware na oniema nyina stand achi
nti na ma me ka saa no okay na ma obi so ebeka se say ni o se me ko ayo se me hu partner ne su ene ne ban su ban bi wo ho a we se me hu se me bi say because say ni etimi ti say ye wo ho ani ate say be ma bi atwose kan e de ku ni ne yere oba bi so atwose kan e de ku ni kunu say na o ma hu o mo hu ya sa na mo wa wa nu ma na ate da na su ban na o de teye obu ho a awano okoye na no ani so okọ okay wamfa nyame ani kan ewo mu se nyame be ma tinyame ase na oba tinyame ase be din se be ma betwese kan ana so oba betwese kan awo no kuna na se ne yere enti na me kan se wo kwa aware a hwehwe nyame first ahobrase ehu hia pa ahobrase bible kra ka so ma yemra ye ho ase na ma ne nye de enno ye enti se wo be ware a hwa ahobrase ene suban so hu hia obu ho a oni suban ene de man kan obu obu ho ni suban obu ho a kasa kra be fina no aba no obu se sa nipa we oni suban obema na oba oni suban bible say de efi abonten no ekoyemu no enwe yehu fi na de efi yemu eba abonten na egu yehu fi bo so oba bi address fe na we tu asembi bu and workers na mama we address fe we tu asem say ntino aya ye ma na ya hyehyede no mama enye honam ko ade emenye honhom de free yemu no ba no bible say yakopon ohwe ne etwe niwa but yakopon hwe akomam but nipa hwe de etwe niwa enti no sawo ware a ahobrase ehu hia pa so ba obebra ho ase be ma bebra bible no edu ba bia na ma no obi say yesi ma mra ho ase enti be ma bia obeti etia no susa de bi enti sa se wo ye kristofu mienu a yesi ye mra ye ho ase ma ye ho enti be ma betumi ablɛ ho ase oba so betumi ablɛ ho ase na sa wo kwa ware so a emetumi aka ne say wo kwa ware a menhwɛ beauty nkwa wo ye be ma menhwɛ beauty wo ye oba menhwɛ beauty na me de kan ye no obi wo ho a no ho fe pa na so de wo ni mu no na enye kra obi wo so ne ho nye fe na so de wo ni mu no papa I say container metumi akaza container bi wo ho a enho ye fe na emu niam na wo enye obi wo so a container no sabe enho nye fe na so emu niam no papa nti ayenhwe ye kwa aware a youthful na aba no obi wo ho kwa aware a o se me poba o shape me poba o nufu me poba o to ni ade eno de ehu hia so oba no oba o to no ho fe oba no ho fe de eye na so suban no eno ne hia wan hwe yi a wan wo hwe honam ani nko a wan hwe a obesu ntaya mama yen hwe honhom nyame honhom no eno ne hu hia pa honhom obo ho ye slim obo ha sabe no nya fe na so nyema wo ni mu no na ye nyema papa ntima mo hwe abonten ko a yen hwe inna no eno ne hu hia pa sa wo kwa ware a ma wo kasa no wo kasa ya na ye kwa ware ma ye mbo ho mpaye pese me bisa o nyame timi yi obi a wo pese wo ware no edi kire wa na ene de we say ma na ya ba no wo se ko bo ho mpaye ene de wo ho pa but nyame tumi yi pa nyame tumi yi pa na wan hwe yi a na obonsam akwa yi a kire nti hwe ni yi pa se wo pa wo ye careful pa obonsam tumi yi obonsam so dai nyame so dai sa obonsam de ye negative na wan hwe yi a because a positive nyame oyi obetumi yi bema baby a bema no powo woni mi ko betumi yi a cho so wo bo pa ya na wo tena kronkron ya nyame onfa bibiara nkamo nti wo be ware a se wo bo mpaye na wo ye maame a bo mpaye ma wo ma tete wo ma na nyame nkyerɛw se obai bema yi na se wo ware no te wanye sa sister wo don sabe guti eso nyame yi kire pa wo abakasa nyame nkire kura na wo ene nyawo nka no kore nyame oyi kire pa ene nyina nyame gusu eyi kire nti obia ne partner nti obia hwehwe no mo ho paye wo ya bofra wo siso a start
fa Kristo ntina Bible say ye hwehwe yemofo ye mrante bremu no ti wo start bwa obo so nyame bi akonya be yi acha obo ho ya santene a ose mewara santene ebia na nya wokunu nya wokunu santene ebia wo yakua pemini a nya wokunu yakua pemini ebia nyame ahyehya wo de wo no fa na se western na se we na so yenim ne saa nti obi se me krom ni pete omo wo na ma ukromu me de me fine me fine aso. Okay ma mpese me bisa o ye wo mre any die wo se awarefo ana se oba ne be ma be hia no aka se oh be ma de me hunu be 7 years me hu se wo suban nti me nware no be ma de me hunu be 8 years oh 12 years atena che me hu bibia ye wo mre bi wo ho wo se omo mpese mo awe omo tena che ana. Oh eni de me sure say mutena teacher bebre because mutena teacher bebre be ni wan hwe ya na e de asemba ena de ba ko ne say enu an say wo mpaya na wo hu se nipa we ya enu enche te so ba na enche ebinim kra ho be 6 months no ma ware ebinim 6 months na bi obu ho a wo na obeyi ne suban nyina akire obi wo so de bette enene asam no ntina me sem paibo hia pa no paibo tumi ade nyina ye obi wo ho a wonnim no bato dai mu ko abeso dai hu nipa no de ote ba na wo hia no but obi hu even kwa won ne wo ho kra obi hu nyame be ya cho se nipa osise otise anasa ontise ntim paibo ne hu hia pa tina keso fo yese me nya paibo da no paibo etumi ade nyina ese na ye ni mere bia wase obi ade ti chance na oh date ndia sana woka 8 years 7 years any day ebi ewadodo ende bi ni hosa yen ko key point bia wo ho a ya na nkofo so wale wo se ade ba ka wata kwansi be ma dia me don papa ye be su dia me ni da oyemi chocolate on ka me ho a minti me na ono nka me ho a license kra me no ma me se nchi atwam za ye hwe odoyi eno so jaware ekose ana se wo so eno sa tam no ma ware ana se afno be ware se asna be ware no be ka se abe me dia me do no on se do be kwa ma me beja na papa beji enyoma na o se ai bia akosua ye nje nyoma no o se papa mpacho ai no ye nje nyoma no papa mpacho ai e de ntia me do papa odo no asna be ware mu no odo no bebre odo no ye last ayo bebre honama kono de obu ho kra na ope woni won anwa ye bibi nti onse bebre ware wie pe no maja ema no na ema no so eja ema no obu ho ya kono keke na de koy but nyame wo mu dia ene de ebe last forever but nyame ni mu dia na ye honama kono keke onse oba ne be makora se obu ho a muhu a ta feze na no makohia omo hyem a enye odo ene ye ahonama kono keke enye odo de sebe so pese o walo bia enye dana na ese unni kohia ese mu study mu kakransa na mu de nyame suro ehyem senye saade a obekọ wrong okasa no ka bia me de pan se oba ne be ma ne be hia na ekwan bi su na ya na be ma ni oba hia na e bia wan ware no na wo san ko stu be bi no ni be ma be hia na wan ware na no so de nsisan e ba oba o se do bitimi ka se no 30 years aware kra ya bo me nsi mo mema me ni o ma date o mu na jaja me be ma so timi ka the same thing sa no se de aware bi emu susaso se ukuru aware mu a do susaso bebreba me de nka be ya nka wo yoba kra wo be ware a ma be ma nka be hu onye wukuru to say make sure so no na be ware sa because sabe enye tokuru bia na yewura mu enye be me bia so na ne da okay obu ho na ne koda asama to onye koda asama to entino ense bomodian nya saade a adofo hadwen because bebre ahohom e de yachi ene obu okra ne apam bi kura wo hohom oni ahohom bi wa apam
wan hwe yi a na edi wachi ebe nipa na me kan ponye baifo but ono podi onim se ade we su na wono so nti na kan be ya nkoba tra kronkron ye be ma so sa be ma kwa do kam se ma na ye veje what is be ma so bet na ye veje but omo kan de bi omo se ma titru ma de sabi o problem pa nti sa wo ware de a na nka twon ho efi be ma ho sa wo ware ma be ma bia ho Kosi se bema ka obi hu ho no me de bia na me kan me sensan ka me nim se nyame adom wo me so a sister fence wa ka sana se ema wo problem be ni be se ma no ne ntem me ka sama wo problem ema sabe ye ni brade ema ni brade ene ni bebre so e de ko beyemu obi a oni brade bebre no sese no wonya beye sese no wonya beye enti ema de titru ema won say ye dressing enkanka youth for dressing abey dressing ya de nyina etwetwa hohom ba wo hohom aware na ye kan obi okọ o shatare bia obehu atare no nyina guwo nim nipa won ne be hia anaka akwa obefo nim nipa kura won ne be fo ka no enti ese ye careful pa ni encourage me dressing obu ho no odwala bonten ni ade ni nyina enye de honhom aware eba nti ma ye problem pa yenhwe ye pa yenhwe ye youth na eba no titru om dressing man pa sho e futo be na ode be ma mebunu a o ma ye o ma anjin se on pese o mura aware e futo a me de be ma emayiwa hani mema a ombekura aware mu se de de kan ene me de kan se obia fampaibo se wo nware ya obewura mu a fampaibo titru fampaibo na akwamchin bible say adewe ya adebano agin paibo ni akwamchin enti wo de paibo akwamchin a bebi bia wo kunu hyebia na wo yele hyebia nyame be yi akyerew me na menimo neso nyame akatsa akane me bebre ya kyere me enti me hu se wo bom paya nyame onfa bibia nkamo no mo hwo mo hu suye omo hwo mo nante na fom no mo di agoro ni ade obu ho a osinyanko bone esa obrapa enti omo hwo na fom de di agoro nyanfo bi wo ho a enya danfo papa nti mo hwe yi wo mo nanfo ene mo nante mu ene baabi a mo di agoro kɔ mo hwe yi penesisi ahohoma dɔɔso mo panipa seye efutu am be ma wan man pacho ye be da se papa yes aware mu nsem efre wo no wan fa uti amponyame shop papa ye da se ebusiafo ende Lady Reverend Ernestina Akosua Adobia or yes of Koto that True Light Baptist Church wo Achimota branch and ene netrim komo ewo aware mu nsem so ha anya di besima monitia monihwe